Lepas sekarang yang aku selesai. Sau khi trồng hoa rồi. Happy New Year. Lepas sekarang tu, dia aku ni selesai. Lah, okay, boleh lagi. Lepas sekarang.那个 cheese 啊，Jonjo. Nếu không còn thời gian thái nên là thái bé bé món thu là chị bé Nguyễn Trung Hải chưa nó không cầu rồi đó.